Assalamu alaikum wanzani wangu wa Facebook tumsalimone. Siziyae le mnajimu wangu yabo kayabo mbele afanya apeli yabo ya blokele jimbo renge amondelewa ni live hapo. Ndani ngamshukurio zuki wangu Abdul Fattah salamu zaho ziwerejezazo Mwenyezi Mungu jujelia aridori ana salamu za ungwana na mahaba ya dini na dunia biidhnillahi alkarim ya rabbi. Eze nyanzo zaho nami vangutsi hana nyanzo zahangu nawe hamungu yokaya wezuki wangu kwa mihustehi hadaraja wenge turejeza ze salamu biidhnillahi alkarim. Tsirenge eshobashinu ninjeni fanye live yinu honzianir liyohunu habeshele yaikao salama alikarani habeshele yaikao tsikantseva hatse shelea zenyanzo wakoko emakoko haturaka unyeshi wadzima neze nyasu ya wakauriusia na la malezi na zilandeleo ikao mwanamkomori hakaujuhanizo. Mwanamkomori hakana salamu mshangu salma. Mwanamkomori hakana mrongo ikao hakana limiti ikao jumabanu njaka shinda na subuti na shilia. Ukayatika hele wanongo ukaye malezi. Wabe hatu wanda yaendelea harima wana wakomori wakaya daraja yukaya wakaye pouvoir ya mjomba mdahoni wakaye daraja ukaya wakaye pouvoir ya azuki wa mndu wakaye daraja ukaya wakaye pouvoir ya hawala wa uzaya rambabara mzaze ibenge ndongo hamanda hizo hata wanashe wa mndu wakamaste riwasuli daraja mwana kajaka uoze ya wasuli daraja ya dosubuti yeteza mzaze ya zamru au mzaze dani ya mzaze haho ukaya wakaurenga karari za mji so mji wakaurenga hithi wejabala wefanya sanction ya mirongozi harmadaraja ukaya emalezi wakamba itiso harima zefamiza hatu mruka jaka uleziza ya wasuli daraja ukaya ya jambe zitohamu. Mwana mkomori yabaha hajihansi sana fierte ya he fierte tsida ila fierte ya he yala malezi rajwara ahunda no wazaza hatu waridu nzayo shaba he fierte yabaha ariloni yo ngamjoka ujihunda na maha 40 ni jihunde na maha mengo miraru na shenda ni jihunde na maha mengo mitano ni diwaze ukaya valae mahaila vala tizalwa ni mndu mzaze yasa yalona maha mengo minane yalona maha mengo mfukare maha mengo mfukare hiyo hari lele hatabu na mihima na shida hata iriwasulisha daraja ukaya leonga siwa makamu yukanga sina familia ridiwaza ukaya walajana walando de mapara wakaya harimasi isi leo sinderliyo mapara harmo wanahatu maudo wanahatu ndo wajo kuka mapara harmo waju wahatu ze etapu hizo pia rizidiwaza shaleo ngari jao ila hem komori uka ngari chao ziba hularendao eba suala da hilo karna siwa komori karna uji juzi sama suala rarenga hithi ya mirongozi ukaya balanga bo suala la komori lambuka ya mailika lele wanzani wangu wa komori kaonga mnidungao ukaya eni wakati uto ushinda watafautisha yokaya vanu lepaya ela mzaze ilonde lepana bidi nifanye makazi shale paya lohandu zambaba yoonro abidini vire ni waone ni wajue habari ikakartushinda ratafautisha nongo hamada hizo shangaranza uke mavala de mavaya johun lela iriwasulisha daraja yokaya wojo ujiri nongo nziro harimaze famii ukaya manaola ye ujo upariso anziani harengwa bala hunso akafa ekozi ndrini de mava maili ya lelao mana
Ebenge izo mongoni mwa makaulu ya mwana mkomori kao hakaurenga yengelele harimo wengwe wahe yekakafanya zitorendwa. Izo mongoni mwa makaulu ikao yakaurengwa no wana komori wevirilia ndongo indri deze lulu deze almasi za hatu ndo warizaya. Leo usilamu hatu urisomeshando ukaya mwana kajahana haki osoni mwa mzazi ya za mundu. Mwana kajahana haki osoni mwa za mundu. Sha mruka subuti ya hezaleji harma daraja ya wala waza mundu. Besha ngono kaya banzeno ngolo nizo zinu banuma maibidi ni mrezo ni harma daraja elewe sha mrudoka upole. Ima bama ili yarilela o wanahatu dayabi yatonga yajoka hangamiza. Salamu mwanzani wangu Fatuma. Yajoka hangamiza au yasayangamiza ila mbeu ya hekomor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Madhamana wa Komori mlio Ulaya na madhamana wa Komori mlio hondani ze nongozi nukamturenga hithi ya mirongozi hamada yinu. Ujo wakati yokaya richedzitso harima hariujiuzi sema suala harima emalezi ya jana sisi ralelwa ni wandu wadzaze watukana ntahayo walelwa ni wandu wadzaze watukana hata mbarongozi kati ndo tokaya ndu usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Warilela na adabu, warilela na uheshimu wa usilamu hatu, warilela na beshele ya lueshele wandu watabia hasibabu dasi. Leo rahajar rilela wana mrajo jimiliki na larmama ya jo jimiliki niyo harma konti. Mrajo jimiliki na shambosha shopashia yokaya kata behind hemindu. Mrajo jimiliki na mirongozi minji on Abdul mguna unike khair inshallah. Na mirongozi minji yoka yusahilishe yele manshamshinzi hahora wero wana. Leo o wanangwa juhao kwatu juhana adabu yoka yangebidio risane ristehe o wadzadzahatu wanwalona o mamalaunu no wareshele yao redushele zo wanakabanri lelo anu wadzadzahatu kwa jakana nroza kamiliki leo tasingari mlelaoni nangasina nrota zinurizi miliki yo. Leo jana sisi rika ushindare juha mrejwa kanu makaulu nabidi nroza mzaza hangu mrejwa ka ekata nde daraja ka yatsitokewa zifanya nrongo ito urendaje yatabisha wala warizaya ono sharika harima daraja ukaya waka ka discipline za yakaya harima malaho waka discipline za ka harima miji bal mwana wa yeye hakahura besha hakanza tekeleze makaulu mai shamana hakahura ukanzu tekeleze makaulu yanu be makaulu yane yatekeleza be saijo kirinjilo zibani. Leo wasulishiwa harma daraja tainu wa Komori watukufu mwana katuhura ho jwaya jebanu yatoza dabu ya mzaya mwana ujwa okaya ola ya uzaya ngena heni tartibu zofanya no borani emaisha mshinzi hangu ya maudu nishinde nijikingie maudu nike mongoni no wanadamu wajojire maifuba ne dunia inu ha ilmu wadzaze ngwa uninkawo jitahidi wende shioni ngwa uninkawo jitahidi hoka wende shioni ujango johunda alama ya haho yokango jonda mna gute mna shokola ulekeze owengwe wa haho jana wadzaza tuze shokola raka uninki wazo izo mbata na mhogo wanruanyenye mhogo mwitsi armadaraja izonde zenozo kayale jana mwanansi mnashioni hakaureme fuba ukayangwe dole koli au ngwendo shioni aje yaje undendeni yaje undembata hata yokiri mndo harema mwabobwe juu hakaka unrumendu ya hala rijwari istahi wadzaza hatu watukana mbaurongozi rijwari waninka jirma
harma daraja ukaya ujuma master yokawa anizenta wa mwili zao wakahenda wakahelewa falsafa yokaya malgra udu wakarma komori hatu no ordu wakahelewa mwana ngebidu ya tiloshioni ya hunde ntoma harma daraja ukaya renge ili ya ilelea veniria ya maungu jeleo riji undaunga si Ulaya ngari zao wana Ulaya wana harma roza unono security social ingujwa kingia wana harma roza ntoma ono daula Ulaya ngwajuri somesa wana harma roza za stage ngwajuri tashia za stage wana wende wafanye stage harma daraja wakati wana wasomao ani wabuli wa milango ya dunia yokaya waeleo kaya bana dunia riensho inu dunia ono yokaya leo mwana yani nikiwa nafasi ili arendeje jama ulio Ulaya wao nikiwa nafasi amada yenu ujo ujitembelea usubuti uje banu uje utoza mzaza wa adabu uje utoza mbaba wa adabu uje utoza mrubana mbaba hao umwambie zitimbizi harma daraja nziro yokaya kutsi namba rozi mbaisa hanywa au mbarozi ujo hitao hanywani yuzie mbabyo ulime harma daraja ntsilema bama ili ono ntsilema bama ili leor hisi yokaya ngasi maislamu ngasi wanaswara ngasi wakomori ngasi na uzungu la'allaka ngabo wazalwahunu walona daraja yamaha waingamaha no tena waona damuka tena ujawrudi bisewa la'allaka wadoele washa jaja wakati ukaya sima dhamana wa komori raji hisi daraja raulo nzara ulondani raji usasuala kazabaria mwana namza Ulaya ono yatona mborongozi yoka ya judges ya nano ya joka hanza zambe zabaringe na liberté d'expression selon dae zabari banu enti ya Ulaya inuinika mru ulona 18 ans ya jo yafanya hani ndongo ya joka hanza yafanya kejajo wakati yokaya ngari ya nshio Ulaya shaua na watu tena wadoele okaya no banuzinu inu tartibu zao zoka warijweri ya nshi wadzima sino wanaswara shasi singa sina omwendo watu walingana nasi okaya ngabondo rihana limiti ngam amini ile suala hilo suala okaya ibidirliwane 50 okaya sonti pia arizao wanaba sonti pia heli rajuha kos rihana masteh ya wazaza watu kamiliki mbarongozi rihana mastehi ya wababa watu kamiliki mbarongozi ikati ndo tokaya wazaya harima situation ya kanziro singa ze maternite mbali na mbali ono harima dunia yokaya ngwajwenda wazali si wabati no kawahisi wazaza hatu ngamjoka ya nusu ya hatu wende daraja wakauzalia harima emalaho ya hao rangudu wa mwezi wa monti ngohundo mtundi hajado tunda hombani hula aba harlo emakatelo nawe yanu emwana yetundo ebanu emwana ngo evolueje hula siraka uzalo emakati yao izoka jakaya au waritendezo kajakaya shawana damu wakahenda experience wakania wakaya wasawazaya waondo andu wakaya watundi waheni mriaka haka mziro wendawe wangalia harma daraja we wadunga hata wajua sulisha daraja ukaya mruazaye yokiri mruhazalia hondani ebenge ndongo hamada hizo usimbufu hamanduo wadzadzatu wasimbu hasibabu ndasi iruwasulisha daraja ukala kuli hali sonti pia heni mru hanaze nyanzo hizo kartina zuarenda shahe daraja uka rido jaharma emabango yanu rewa tozadabu au rewa kalifia mirongozi fulani ala kuli hali zano hizo ziriwasulisha daraja uka ngaziri chaula kile ebenge wakomori watukufu mleo harma dunia kamili jajo wakati yokaya raeshelea yokabanu batungariza yao na badariza yao riunu bahati ngariza yao wana uka ngwangali wao za susiza hao jajo wakati yokao wana wanu rado ambia halena hadisi
wadoelewa eheli wazazi hatu wasimbuha horizaya wazazi wa wazaya wasimbuha hozalwa leo rawasuli darajo kaya ngasi wandungariza yao harima usahilifu leo tikiasi yokaya wana wakae kwa kana respe osoni mwaroka kwa tsamboronzi watabi hao sha ngwangali wao nono hao ngwangali wao ensoma ya hao ngwangali wao emaisha ya hao bal hata ngwani kwa hazi harima daraja ukaya mwana ye wasuli maha fulani ilfo yafanye hazi ili yado shinda yeona kabanu mwanadamu uonge bidio yalime mwanadamu unge bidio yafanye hazi nge yashinde yakingie uhayati uhaya renge emesajio inu message mahususu na kamuhimu ni vehe osikwa leo arima idaraja yahe malezi yahe mwana mkomori ombaba hanu yashinda ya waswili ngama muka yatikia sala kuli hali yokaya riwaswili harma daraja ukaya ngasina bahati si generation rilio waba hariza yao rihunde daraja ukaya wanahatu rijo wazaya waelewe daraja ukaya siseheli risahilishi wao emakatianu maudu wakejuma usahilishiwa zaidi hanasi ebenge ija wakati ukaya wanahatu wao waelewe ukaya emastehi yo muhimu hosoni mwemana no la para ili ajojwa yanalisaada no okaya harmosilamu hatu izamba jau shana na ubinadamu wa hatu tena yonde helo binadamu wa hatu wakansi wahandisiwa walekeziwa rakansi ratuka na majito au rito na majito hata itoka uyonsi heli raju harahunda rehansiziwa usilamu wa rehansiza nana si watu si wakomori raju harahunga heshima hiyo nana efaso hayo yokaya rishinde ribale efaso hanjemama ndiyo ili rileleze fami yonde message muhimu zaidi na ka muhimu ni vehe na umbu Mwenyezi Mungu wabuhe madhama na ikao wajore ngale swala linu walitarajamu zaidi ili rishinde rione daraja ndini rijoka ushida rivirilie ulezi wana yonde tama ya hatu daraja ndini wana wanu waju solitiwa okaya banu o fierte ansi mrukana huja yamboka yangena fierte ya hekomori no aboka tustehi ze kanuni za hekomori zikanuni za hekomori zo zikansar madaraja zinji na ndi mastehi ya dhamana na mwana imwana yastehi banu leo kama na mbaba haho au mzaza haho hahwambioka ya o mane omwendo unu eshwa wafanya inu ketina salimina nasi vala tuka ya vala ye dictateur vala yenge na zinji ya zienshi inshallah vala nge na zinji ya zienshi leo ikahawambia jao ila alama yonzaho na hane izo ya zienshi ya tabiha mwanzo ya hweshelezi zikaya vanu sisi karja sahilishi wa hamande heli mwa sahilishi wa bwana etskairi mwadoele wakaheni tartibu zoka mjoka kufanya sha mwadore shele ya sira mzaani yo santima yoti faso yokaya aboleo emzaza uleo embaba nge dictateur yokaya ngu redoje ngu ko exige nongo ngabo zano ka izokweli ngasarma dunia yokaya liberté yonde yarenga mvu sha ngabo zano zokaya imwana bahunge bido uyelewe yokaya no vanukale o yanzaya hajwa haniwasulisha daraja yokaya ani ngurengo hadhari hasababu ndami yanongo vala tuka ula upeu chavala valange na zinji ya zijuao na rudota harejua izo ya zijuao zamra mnyonyi harumwe majofu ya moyahe ono nge wakati ula bandu wakati rujoshinda relewe ritijwenda daraja ukaya rejebanu ya dunia ijori laani rikakari hunu duniani rikakari hunu akhira venge kama Mwenyezi Mungu yokaya emesajinu nge johunda wandu ikao ngwajuja interesaniyo wasane waje warenge emesajinu waitarajamu harma daraja yokaya emwana mkomori yakina emaudu le swala linu litidore jei le jale tamisha emwanansi shale swala linu likae harima upole
na mahaba na ustirilana ho hanza Mungu emwana yastiri ya mzaya sira wazaya ristiri no wana ba ekaru wasul daraja heliyo haswa ni ngebidoba ke mahadisi ukaya karja bahati ukaya warizaya wadu hadisi wanasi sisi na rundreda bahati ukaya redo hadisi sino wanazi wanahatu ili ridoeleza heli ratabiha heli wazaza hatu watabiha waelewe ukaya ila dunainro waji shatujuru baada ila dunia ila ya vira heli ila karja kabara doto za adabu wa rizaya sharika waninka za heshima za hao rika waninka mahaba ya hao rika waninka za nyanzo za hao hata harmadaraja yukaya leo tasi ngasi wandu ukaya ngari za hao yebidio wana wanu tena wadorenga za example hizo wado jibeli harmo hayati wa hao banga amini ikari wasuli harmadaraja hiyo abo ze fami za hatu ngazijuna risada garjushida rivirili ulezi wa hatu ulo manga nano ulo ngazija ulo hamasiwani ngojo virili wa amani insha Allah. Njakanza nimelanje mavi zona bao na nozino waji sha ngamjorenga ishabashi no kaya sikwa leo tika azini tiono video ya mwananyasi Alemer yafanya video yakahambuka ya soneleki ivunziwa kwa tujua ya ivunzando kwa tujua wala masomalien kwa tujua wala wazanzibari kwa tujua wala wa Dubai so katuziju sha hazelezando kaya evanu umradingo tsojo kukandeheli yenu jana ramba SNPCF ivunziwa marengo zemali kabajaka ya hata tabhisi ya ndongo hamadizo yukaya wafanywa tabhisi ondu wafanya zitendo hamada hizo waonesewa daraja ya ondu ambao mahakama ukawafanye ili zemali zahe mwanansi zirumishie harma hifadhi yukaya ibirlie mwanansi wamwenje ya jujwa hadili yaonishie mwanansi mwenje ewa mawasiliano ya jujwa hadili yanike mwanansi mawasiliano leo chasiru wasuli harma daraja nziro yeheli ukaya soneleki tiyo irdiende vunziwa irengo zemali hizo ibanu wandu walobeti salama zemvuza hao uongwa joka wana mvuyu za mruwa siasa ulo kinyume nae wamtungie matungo yokaya haraba mali au besha mrola haraba mali shaiza mvuza henga joka za mrola ulo kinyume nae wajawabu le mifereji harma miji ya thamani ya hatu wado jaonrabo wehunsakafa zila masanduku ya hekomori aboza noizo silence radio inasheleza wakati ukaya harma suala mada hilo wakati wafanya mapinduzi ikaima pinduzi yafanyia kaijaka harma uvirilizi ukaya uvirilizi ula wanadamu wametrizensi eni akaya nge harma dhamana ya daula ulona mwamala wa daula yeto profite harenge evenge wananyasi ngwa profite okangwa elewa okaya ziapewu inu wanadamu ngwa itsoboliza wesha haku venge na profite baada ngwa harma uvuli wa hozanrabu no wizi ono wa profite abo warabe zemali zahe komori heli hiyo hanrabu heli hiyo shamnyezi mgunge yabo ngujwa komori harma daraja ya usikitifu mziro hamada unu Mwenyezi Mungu jelia waje madhamana ikao heni amru ya kosione ui harma komori eni mru ya rouchai harma komori eni mru profite komorinu ya jiwasulishe daraja ukaya mwanansi ya mninke ekibala yokaya yajwe yatiengwe oandu ikao duwafanya onai duwarenda onai komori wereje za udingoni wamna ngubu na kamuhimu ni mchi ya harma elaivu yangu yenu sha nudini shukuri ya ukaya tiparsamze wangu wabaha timbalia sika umdepoze alafu timishange u telefoni yena mru afu baada leo telefoni yene mru wala shia haba uiba ntiparsa mwana hangu sobahu wanu niono wanu plus dex atorengangu ni veho na abo
tsuka yansina etikesha hata wa yangamiza 5 litre rangu vanu hata yanasulishe omalani yashiyo no yanivehe mongo mweze no razihunda harmoze no zinu saila emrole hamjibu mwambioka ya hezale jieshi amuka mwambioka ya Mwenyezi Mungu ndejo waliva zenjema wapatawe Komori nganyi watanu mrongo wa harmoze rezo shabanu ngasiwenji rikozao hezi ya peu ya hasumane hazirejeza marandaru habanganyi watanu mrongo wao shabanu ngasiwenji rikozao hezi ya hasumane ebenge Mwenyezi Mungu na mteni mvuu ebenge makaulu hamadao yamtongeza tena tizidunja ambiho yokansitimizi elaivu yenu watinokati virimbavi harma mikiswa mijiro ijirio harma Komori harma mirongo zamandi yo Mwenyezi Mungu yajelie riwasuli daraja waje Komori ijo uvirilia mwana mkomori zemali zahe mwana mkomori zifaye mwana mkomori shazi sifai wandu wajukane gozisha mvuu yoka yangu wajoviriliyo hamizinga yoka yangu wajovi ufakuwa wajehensi yabu hafami na kabila ili walele utajiri harmaze fami na Komori yesijiniha ebengi hata mpakanda hao na mwishiliendo wa video Justin skahifanya he malezi ni shemeze rihunde daraja ukaya malezi ya leo ngebidio riare zito rea manga rea ngazija ba yonde ya veniri heni mzimandasi mru naze mwana ya munde mradi zenjema jorendo wana hatu shayi wasuli daraja ukaya deja wato zijwa kaya bala rifanya ndongo za waladhimu wadozi joa watodo jua kaya kabati no kasi de master ekaru wasuli daraja heli rijua wasuli sharma daraja kaya rirambu wa kaya zenongo hizo emalezeri rezitso aborsar na lisada abozema alirumia wana hatu aborita ritia konti shakaranso wana wajilele yokaya ngona ani ze culture mbilizinu culture ya Shikomori culture ya Shifaransa abo karsina rahunda ukaya ongwa jodo jwa wambango una 18 ans ngwajojo wafanye zo anzao ngwajojo wambezo anzao babala ngwa una 18 ans banu mrizala ulaya banu mrizala huzalwa ulaya we huzalwa ni mruhindi ono bomwana wazalwa ulaya ujire nawe fuba huzalwa ni mruhindi huzalwa ni Mkomori kao hakatsina mbarongozi yakahimiliki Mkomori kao hatawa hapasha ajapawa hata yaje manga yaje uzale manga hata watabu na shida shonde shaka humbeha manga abukutsina entere bo mwanadamu uje udojere maifuba yokabanwe mruza ngawe na pasiporo nyinkudu banwe tsizalo ulaya abo mimi ngami mzungu ngamjojo bo manada zabaruji wasulisho dara zabaruji hadao bomana bade wazalula huzalwani ndo huzalwani Mkomori ulona mishinzi Mkomori ulona hendeni ulona dini ya hiyo edini hiyo ngenda ukinyume na maana yukaya ngujoka ukaya kinyume yukaya doja vanu yela pizo wa mzaya edini ngeo kinyume yokaleonga weneza haki za hao hizo kweli ujwa za uzidai uso ni mwa vzaya shange bido wa kelimiti ekayaza nongo hizo si wa Komori karjajipara rahadisi na ripare ze mapara riwambie ekae mapara wanu ngamza yao kamtushinda maunda daraja mwadoelezo wana tino zinji na mtodoelezo wana na mwahadisize mweweleza yokabwana banunyi wa Komori mzoko elimzalo ulasha nyitsi wazungu kamna ujoma menga mjomrithi mahendini ya kizungu banula karjaka na nora kumiliki ngabu mabani hangu amandami wazaya watoshi da wapehoa nao lekoli ngabu mabani hangu amanda dami wazaya waloho masiwani waloho anafriki wanao watunda mbabanu walala ngabu mabani hangu wazaya wanao ani ekaza nongo hizo ngamninkao wana wanu mahadisi hamanda wana ngam amini Said Nasser muna mninka khair inshallah wana ngam amini koma na jojadoji dabane ulaya shanga mwanikao tabiri ono ngam mwanikao tabiri mwewanika jirma tsaila
wanawerenga yokapa nwazalo lapa nusiwa Faransa ni wa Komori na hapo kamna ujomdo amakanganyina nganyina fierté ya Komori na hapo kamtufanyeza zijo nikae image mwana mkomori jom nika valeur jo tonge mwana mkomori ya sufulo hawema mwana mkomori hande hatsabalia harma Afrika harma dunia harma nsoma hakaunika image yahe mwana mkomori umbabano harma heni tsialio aba hizo zibadili mwana mkomori yanda hasomao mahala hiyo ani ngu rejezo dingoni ya image yahe mwana mkomori okama mwe mwana mkomori akabanja na tside mwana ulo leo unundo umanga ndo watsongara wasule daraja yinu uzaye mwana aho mzala ulaya shange bidio umnosize ungwana deheli hiyo ukaya elewe ukaya no banunga we banunga we naipandesha nkudu mimi na uzayanga mimi naipandesha veri wewe ngawe na shinkudu shawe mkomori ze asili zatu zihansi kanuni fulani wingo jojo na biezo anzao rihadisi harma mahadisi bomana relewane shanga sina ngawe na rongoka kuna ujwauro ariye ikakarja wasuli harma daraja hiyo mavamana mlo ulaya wanu entere ya mufti ulo Komori ni entere ya mufti ulo ulaya indeni sida hizo konvoke mapara ke juma wanosiza ono imaka imu ya mji rido parana harma daraja renosizana risikeka ngarjoka do parana harma mabunjilio engarjoka faja ritsange mapesa renderate pare fulani bali hata hizo narido parana ono narido parana refanya mahadisi madhamana watu rizao ulaya engarfanya o just etartibo karshinder virlio lezi watu gasina entere itsibakio ke solidarite hatu ritsangere nderate mwenje au ritsangere nderate pare au ritsangere ndera wa hospitali na bakana kabu matabibu wa njevala gasina entere okaya ye nongonku urabidiri fanye ndo ulezi leo sima dhamana usonsi pia ni mrunge dhamana arido parana arima mahadisi rekansere hadisi kidhamana namnaje mala hulo uziro engarjo shidar fanyaje ili shidar virili ngasine entere hiyo bwa Komori mufti mkomori mzee wangu kome ustehe ulo ulaya unda daraja udo para kakuna toshinda uparo wa Komori pia udo para ha region leo nga mkonvoke region ya Mbude wa enshio Marseille leo nga mkonvoke region ya Mahame wa enshio Marseille leo nga mkonvoke nifanye planning yo kayanga mjo ujar cancer do hadisi namnaje karsina wana ikaongo na mwendo mui namnaje ngarjushina rufanye tartibu ndeni ili rishinde ani risaidie oulezi makaimu mlio hamijini wana hatu wadungu mbange Komori na mvinyo zabari ritsokansera unda shiwari harma mahadisi raju wanonge bidoza nozinu rizirendeje zinuka zjakaya mwana kaja kausubuti mwana wa maha 12 ya subuti ya tegeme ya dovura bange jau yende trene plage jau zabari hapa waunda kilo waunda boulevard wa virao dabo kakartsina madhamana harma mijihatu madhamana wa baba isi wana uchwai na corruption na harma daraja izonde za nongo izonde za wa baba isa shakwatsina susi hao wana wajua hao toma ya hao ya maudu izo kwatsina susi hao vengenga mletoji banu maka imu ya miji ramlonga zija ile tan yoke Malaysia sawa suli daraja nziro Malaysia yo suli daraja nziro ngamombo Mwenyezi Mungu message nu mnishilie sibaki ukaze kampani mjo kufanya kampani uka mwende mwado rengaza mali za Komori ani mwefanya wizi na uchwai na mfanye kampani ya Malaysia ya mwana mkomori mwana mkomori nafanyiliwa kampani ile Malaysia reje Malaysia aswili raulo manga raulo ngazija gasina entere kampani yofanyiwa
na rinjia harma miji rione edaraja indini rijoshinda sensibilize emadhamana ranzi wanyuza ya wakena ndongoka wakena no waeleo kano riunu bahati siri zao leo ukaleo riunu bahati ukanga sina baronzi kaongari milikio jana wakauriza ya kwa jakana no wakamiliki leo hapo lo ngamiliki gari yokaya zendo za tu za kifamili leo wanakuwa tutabiha izono zokai bidiridono siza midhamana nike ani doji fanyisa hazi emana tena nikejuma mnosiza leo yatijojare deje kweza hata kwezi Mwenyezi Mungu najelie message yenu ishiliwa ruwalo manga ruwalo ngazija riwa solidaraja rivirilie emalezi yaho wana hatu ukayaka kaja shinda ravirilio wana hatu leo abo waju hatu etamangio ndemevu wajuhu na juhe na tamaya na juhe na mahaba na murwa mimi ya mahaba ya hangu ya hekomori ani ya jihansi heli hadaraja heliyo shati mahaba yokaya usiku wajoka mpira wandrabo mrenge beramu ya mrutu tunifunge jao na valeo mwedo njoka ukanu kona henda mwedo wa valueri ya hekomori fierte yansi ndizo dojua eze kanuni zanti ono dojua eze kanuni zanti emiano yanti esharaf shanti ushinde uvirilie yonde fierte ya wa mruanti shatindo kaya leo ngaba joka mpira wa Komori na Bushini leo ngaba joka mpira wa Komori ono na Arabi Saudite mrengebera mwa mrututu arivalanga mina fierte yansi na maudu ngam joka hujabanu njeni kalifie ola nzaya yanlela ni mkalifie harma daraja bahana na hana umendo huo ulaka jasote mahamengo mitanu loniyo habire mahamengo mitanu ngujua hokaya ngena regresi nji ya maisha ya habira kajaka katuanza mimwana hahe yanzaya ni jeni nione regre leo kahanambia banu yote alama uka uo diktatori yote diktatori balangonzo anahananishe anahana bumana wengele onti jimiliki tijaba ntijati toza adabu sirendeje izoka jaka ya hokaja na mwana haka wisi yokanerongoa mtazangu na mjomba ngu ujojwa renge edwa maana kabati mjomba mdahoni makatirlo na wea wajomba warendo mapambo akabwa walangamiziwa walatiwa ili atujonda daraja harongo za mwana ili atujonda daraja harongo za mwana Renge ngasina entereri rumie zeroli za hatu wizo kweli ngasi Komori ngasi manga shasi wa Komori rijo ujua wana wakwatina nkili hanasi rijo ujua riwarumilie heni tartibu zofanya ili waelewe yoka nonga njina entere yoka mnyeshe hadabu na hishma hoson mwando wabidiwani kwa hishma Renge hata mpaka dawo amobu Mwenyezi Mungu mesajinu ishilwa wa Komori rivirilie emalezi yaheni mbaba hano rilio wanazioni ikao ngamnyeshio arumai dunia kamili na mweleo kaya vanu mazuki wanyu mafundi wanyu wawaja waka harumazensi hizo shawaka anafaliki waka hanza wasome wardiwa ninke imaji ya hezensi za hatu wasivumbulwa nayo kaya wana Komori wahunungu watingo ulewa wana Komori wahunungu watingo pandana wana Komori wahunungu watingo uredaje wana Komori wahunungu watingo ufanya ususu wana Komori jao waka iho waka usoma wajangwa msome saoni mwende mwasome msimenyeze image za mafundi wanyu watende harumazensi hizo msimenyeze image za mafundi wanyu watende harumazensi hizo wanamlo Ulaya karumambia woni wazazahanyu wawadungu jahazi hata wajahunu wazazahanyu wahuzwe malongo yao wajwende wa mashieni wayahuzu wajamunu ili waje wahunde kawastabo Fatuma ili waje watahe maisha bora yao ya kanti yao ya hanyu ya kanti neze adabu za hanyu banu ono wana hatu mloko Komori ni wana nasho tu mloko Komori na mseza adabu za hanyu barika Komori hiho karjaka vura msi
kwa jwambo karivure mramba tijikatumba tijindini ono na mstahim nike sharafu shahimi jihatu rikana raka wara ukarkadoro wa jomba wazazahatu mliyoko mori na mrejeze sharaf shahuwa jomba wa malaho rijojwa hunda daraja ili riwasulishe ekomori hiyo emalezi yanu rioneka rijoshinda riretrape mba vintinti ya baki mnyezi Mungu jojelia sonsi pia rike mongoni wanadamu wajo saidia emalezi huhanza Mwenyezi Mungu jojelia sonsi pia rike mongoni rijokana emashemezo yao ili emalezi ya rengewa daraja za juu harma daraja ukaya resheleye ukaya rizalwa rilelwa harma tabu na shida leo ngari milikio ukaya ngari milikio mwamala ngari milikio ndongo itoka yonse ukaya rijera angalio wana hatu sikia soka wana wardi waje wadori pankeleo harma edunia kamili izono kaungar zilanio ibenge hata mpaka davu na yesh emalezi ya Komori. Wassalamu alaikum.